Ene kanu magmaneong single a motor i Jaime Tolentino uling makatapilaneng sinemplang king dalan. Aminado ya pa iti na maralas ke palyaryan ya neng magmotorya hanggang pang makainom yang alak. Sir, kamusta naman? Sabi sa pang-adwang best kami actually. Ito pang-adwang ano naman yung medali ka? Buntok. Gini, sepong kaya kaning gaya, vegetable truck. Kamusta sir? Malasing ka naman kasi? Wah, malasing. Panayalak. Megsilbila kanong leksyon kaya dating aranasan ng aksidente. Anya mag-advise siya pa karing kapara ng motorista. Alin nung minum ko, ginaambale na lulwal para mag single. Para makanim kasi, mas kang kalub eh. Emuing aktual karanasan ng Jaime ing magpatutuking dakal aksidenteng motorsiklo king dalan. Karing mag-viral a video, dakala mo naman na motorcycle road crash. Kinamong syudad San Fernando, deng datos na ing magsalita. Mikakarakala ring riders ama aksidente banwa-banwa. Third quarter na pa mo ning banwang 2023, aso na laking 231 ding motorcycle accident a merapat. Mayakit mo rin king kilub na ring apat a banwa tatasla pa rin bilang daring aksidente. Suma total aso na iti king 1,194 manibat 2020 hanggang 2022. Agpangkang janitan, meto nga road safety advocate at ating maragul dealership ning motor king Pilipinas, nakanumo makapamulala ing problema ngini. King obserbasyon da, dakal na ngeni sasaling motor hanggang bubutla pa driving skills o kaya naman kung kakakwakwada pa king motor, kanitala pa mag-practice. Dito lang sa atin sa Pilipinas, bumibili ng motor, hindi pa marunong sumakay. Kasi distributor ako ng motorcycle dealership. Maraming mag-request sa amin, pakibili ng motor, i-cash nyo kami, iuwi namin. Magugulat kayo kami. Bumibili ka ng motor, hindi ka pa marunong sumakay. Nga napangtan, maulagaya ing Motor Road Safety Academy. Asusubong dareng motor enthusiast. Mapalyari mo rin kanung lawen ning Land Transportation Office o LTO. Ding mga santing apatakaran ng pong batas king aliwang bansa na pwedeng i-apply kiti Pilipinas. I would like to have more training kasi alam nyo, isa pa sa Japan, before you can get a superbike license, mas mahirap pa sa kotse. Dito sa atin, marunong ka na sa pakay na scooter, pwede ka na bumili ng 750cc, 1000cc. Papatayin ka ng 1000cc. Pepasyag na naman ning Chief of Operations Division ning LTO Region 3 ay Attorney Shushen Season Lazadin na makabukla lakano king inisyatibo daring motor enthusiast para king pamagpaksiknan king road safety. Manwala ya kano'y nga ahensya na kailangan ing pamisahop bang matagumpelang ni patupad ding batas pangkaligtasan king dalan. Diba, we always say that road safety is a shared responsibility. So since it is a shared responsibility, very helpful po na may mga ganito tayong advocacy or mga activities na strengthen ng knowledge ng ating mga motorcycle drivers. And aside from that, for sure marami pong mga legal na aspects na matatouch dyan dahil marami po tayong batas na nag-i-involve ng motorcycle, katulad nga po yung pagsusuot natin ng helmet, katulad din po yung pinagbabawal na pagsasakay ng mga bata sa motorcycle, at marami pa pong iba. Madakal na mo rin gano milyaring reforma at pamagigpit king bayong parometro, king pamanikwang lisensya. Anti mo yung kailangan pa mong misalang king theoretical at practical driving course. So, ganun din po yung proseso. Sabi ko nga po, kailangan nyo pa rin pong mag-undergo ng driving school. Driving education sa ating mga accredited driving school na una is kuha ka muna ng theoretical driving course mo. Kapag nakapasa ka doon, magkakaroon ka po ng student permit. And after that, is kung meron ka ng student permit, pwede ka na pong kumuha ng practical. Yung sa practical, wala pong pinagkaiba sa motor vehicle. It's also still for 8 hours. Iba nga lang po yung course. And kapag naipasa mo po yun, doon ka lang po mabibigyan ng DL Code A or Driver's License Code A para makapag-drive ng motorcycle. Aparte king inisyatibo daring pribado at pampublikong sektor, kailangan mo naman gano ing disiplina at pamanatindi ka ring motorista king dalan.
Hindi lang nakadepende sa batas na ginawa, hindi lang din nakadepende dun sa mga nag-i-impose ng batas, pero most importantly, this relies on the attitude as well as yung behavior ng isang driver. So bahala na po sila kung paano po nila talaga pangangalagaan, hindi lang yung sasakyan nila, kundi pati yung sarili nila for their own safety. Ako yung Kakain Talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.